Aktalan Arınbaş pazar olgundan gelgen bir tuğan aylatlar. Biz Belaldık ayın hükmetinin sarısı geldik. Müşterek menen yakın tuğan urukbuz. Özümüt bir getmetüöden narındın boyunda gözü öngön aksakallarımız. Bizim bugünkü şunçalık kuanıp, şunçalık jakşı bir mağarayda oturganımızın manisi barçın ilim menen gelinimdin bugün baldarını yürüp, balasını yürüp bu yakın ortamız alıştı bir tuğanlık aksıdan gelin alganı biz için çok sıyımıp Karaçı, Kanday, buna alış bolsa da yakındı, buna kız bala yakın kılatıken. Oşo gelinimizge biz kutlu kaytavuz. Gelinimizin ömrü uzun bolsun, yoldaşı bizim balavızın den soluğu çığın bolsun. Ökölümün tımağı şunçalık bizim tuğanların içinde artıp eldin kızı, eldin gelini, eldin oğlu, eldin jigiti degen kalot leke iyi oluşsun. Davir aytarımız barçın mana gelinçeğin ökümürgü biz yine aksakal katarı silerdin mana ke uşo karat putağımar ötüp baldarın ardı üylöp kızların ardı turmuşlar şunçalık çok sıyımıka bölünüp durasınlar. Biz senin jakşılıklarınarga gurur olup durabız. Mındanları barçın sen kızın şumkarı oldun. Yeni barçın arkalarda özüp gelatkan senin balapanların barçın. Biz o şun için hayırlatlar sıymıktan avuzdağı biz özümüzdün halotü görevizce şunçalık kualiste aytavuz. Ömrünlerge uzun bolsun, detolunlar çıkmasın. Yeni yurtumuzda Türkçülük olsun. Ya hurmatlı tuğanlar, hurmatlı kudalar, Aksu'dan gelen kudalar sizlerge tazim kılıp kulluğunuz var gayretlerin adından. Kulluğunuz var, kulluğunuz var. Buna çok rahmat sizlerde kız var eken, bizde uğur var eken, bağırdığın tavıştırgan, alıştı yakın kılgan kız, açını tattırgan tuz deyip, İlgerlerimizin ata ağızdan atıp gelgen söz eken, bunu Kudayım kut kızı. Varsın, algan gelinim, bunakay, baktılı, tağlalı, balalı, çakalı, emliyicinin şurada Mehmet oyun, Beşik oyun derim, dağılışma el yurtun menen aman olup şulardan bardığı gelip aman bolsak yüz karışıp duralım. Buna alıstan gelgenlerden bardığında ötölündün aytıp eteyin şu toydan karamaştırıp. Buna mamasalı, Mürlan, varsın içeğime çok rahmat. Haylatlardan adına. Çok rahmat. Siler bizde Atatürk üstün bağırdığın 7 Ağustos, 14 Ağustos'ta taap verip Munakay yerizitva aralaştırıp tutadım. Biz kaydıra tekenimizdi yeğeniydik. Yeğeniz tatana koyun. Özüsten özümüz atayı yüz barakayın olup kaldık. Buna silerge kızıkkan ayında yer gök. Ey Barçın, ey Mirlan, ey İşleme. Buna öntüp bizden Atatürk üstünde жазып berip koyduğumuzlar bunu geldi. Silerge çok rahmat yerinin kuymalı olsun, balalı, çakalı olsun, ömürleri uzun olsun, yoldaşı bir olsun, yoldaşı kıdır olsun, ömrü uzun olsun, Allah Teala ne yakışıklar olsun, bere yaşın. Amin. Hurmatlı tuğanlar, Büyük Aktoy'un güveleri, bardımızlarda hoş görüşler.
barçımдын toyu, биздин Кайпаттар үчүн баарыбыздын тоюбуз. Ушул эме деп айткым келет, могул жерге чыкканда сөзүм да эсиме чыгып экен. Ушул эки жаш Мурат Бегимбай кайнене атамдын кайнатамдын жолун кайнедеңдер болдум. Сага айтайын. Мурат атамдын жолун бастым. Атам биздин Кайпаттардын санжырасын жазган Кайпаттардын бийи. Мына сурап калбады уулум, Кайпаттардын бийи деп. Биздин Кайпаттардын Кыргызстан боюнча бийи ушу Баржан акен. Ошого биз сыймыктанабыз, Баржан акебиз Кыргызстанда саяк уругунун ичинен биринчи жолу Кайпат уругунун санжырасын жазып бүттү. Мына ол жерде да Мирган деген жигиттер бар. Ушундай жигиттер, ушундай атадай жолун баскан балдардан болгон. Мен эмне деледим? Мына алыс жакындан келип мен базарганда болом да. Көбүнөн келген Актала, Нарын, Бишкек, кыскасы бардык Кыргызстандын келген жигит ушул жерде отурабыз туугандар. Сага кабылдарыбыз баскан жолуңар даңгыр болсун, кармаганыңар куш болсун. Силерде эч кандай кайгыга болбойт. Барысындай, мирадай апа бериңер болгондор. Кудалар силерге айтарым, барысындай Кудадан силер лотерейдан утуп алдыңар да. Бул аябай жакшы жигит. Немистин өзү айтканынан кайтпаган жалган сөздү билбейт бул. Бурбана коюшту билбейт да. Ушундай бир түз айткан сөзү октой болуп түз тийген агасын же атасын карабайт. Туура болсо айта берет бетине. Аябай жакшы адамдан куда болдуңар. Менин да саруудан кудаларым бар, саруу кезиңер, саруу уругу бар болгула, бай болгула, кызыңар бакыттуу болот. Мындай кайнене аябай, өзү кайнене жакшы болуш керек да, мира аябай жакшы келди. Мунун үйүнө топун башын бере беребиз, түнүбү, күнүбү, тапканын ташын союганын союп, меймандар тоза берет. Ошондой келиндей болуп, жакшы бата алыңар денеңден. Силердин өмүрүңөр узун болсун, басканыңар дайым жакшы жолдордо болсун. Рахмат. Рахмат, атама белек болсун.